Hei vai chu pima minen PMO office a kalkan tuma office kan lo hai na samaya akan hai pon lo hemi le khat the lu tur hian kan lak al ngai lo hrim ani chon hei ti hian Rashtrapati Bhavan ma velte thi to kal nuwa so lai son kan let le don ani chuan hei heng lai vel hi alo re em maya kho vel alo top ta mati mai tur khapin chun hei heng lai mun te nuam em mai ni nghe i ha to em Hey, why need to pastor no? Kan no kwala ni. Hian. Hey, mun te hi nuam em mai ni. Zong te pon bet trai mai chon so lai so kan nung so. Rashtrapati Bhavan Borvel khan dia. Ten hei kot vel. Tuite lau tling na same. Nuam le mai voin ni chu hei boruak. Exercise lak pain experience zel thil le khathe lu poimo chang vela te po hil tha an eng lo zel ani hian phang kwal zel ani hei tui lo thlinga lo pangte ne na in fiam nan han dai tlan chak sela bol te ne in fiam nan chak om don in khria he piman po ha tau tin karing ani be na samai don ani nakina chan operation ten han lenga ngai viau don ni heng level te so lai so sawa lo dinga so savar so lai te so lo ding wang mai hun hia kal kan nga ya seva ter ta son lekha pakhat kan submit anga chuan adota lawak an kal le anga chuan ho ani mai sir zai han kalila hei tui te hi an tui hok hi a eng hle mai no pan lai ti hok dai thin lai ngai om hle mai heng lai hen traffic ten lo dik tia police te heng ho parliament house police ho ani ka ringa video la kan phal lo kan du tok hiang